Molweni, ngibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona le channel ethu eyonqa phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu-ke indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu. Abalandeli bajabule kakhulu-ke laphana-ke bebona umthandeni eqhwakele phezulu-ke laphana emcimbini impucuzeko-ke laphana wey'ngane zakwethu. Abantu abaningi bebey'tshela ukuthi ugibele ulishoo-ke lapha wey'ngane zakwethu, kanti-ke ugibele-ke laphana kwinsizwa ende-ke laphana okuthiwa umuntu ebhosha-ke laphana wey'ngane zakwethu. Leya nsizwa-ke insizwa ende kakhulu-ke laphana bafowethu ukuthi umthandeni ubehambela phezulu-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ngiyeza-ke namavidiyo-ke laphana ekuseni-ke lapha wey'ngane zakwethu uzoyibonela-ke laphana-ke umthandeni ehamba ngolishoo. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula ngalolu daba uma ubona umthandeni ehambela phezulu kanjena wey'ngane zakwethu. Siyazi ukuthi le nsizwa bese kuyisikhathi-ke yagcina ukuthi-ke ibe khona-ke laphana kwimpucuzeko. Uma umusha ngiyacela wenza okulungile, gcina subscribe nebheli ukuze uzothola ama-notification njalo uma siphosta ividiyo entsha siyi-channel. Siyabonga.